しさという名の筆を持ってるんだ。俺少しの勇気でどんなよりも変えてゆける思いを描こう。この空はどこまで続く僕らの知る世界は狭くて誰かの助け求める声聞こえるふりしてあなたのことで存在かし確かめてられるようになり違いを手になってどこで手では突き放し仕事だけはしないで結ばれていくものじゃなくて手と手をつなぎていくんだ。彩る世界憎しみをことはない綺麗交われるからお互いの知らせない互い認めて愛無限に広がるキャンパスは希望に染まっていく僕らがみんな自分らしさという名の腕を持ってるんだ。俺は少しの勇気でどんなよりも変えてゆける思いを描こう。何のため生まれてきたか答えなんてどこにもないけどこうして当たり前の日々に潜んでる奇跡光の裏に光がある綺麗に僕だけがあるないそばなう光や魂夢のそれが見る未来光を知ること優しさ生きてることが出たなら明日はもっと笑えるはず彩る世界憎しみをことはない綺麗交われるから無駄な命なんてない互いに認めて愛無限に広がるキャンパスは希望と染まっていく僕らはみんな自分らしさという名の筆を持ってるんだ。俺は少しの勇気でどんな色にも変えてゆける思いを描こう。彩る世界僕らのみんな彩る世界憎しみをことはない綺麗交われるから無駄な命なんてない互いに認めて愛無限に広がるキャンパスは希望と染まっていく僕らのみんな自分らしさという名の筆を持ってるんだ。俺は少しの勇気でどんなよりも変えてゆける思いを描こう。Rosa ku aj Rosa hlasí áno. Čiže s ďalšou piesňou, čo je 16. ending z kapely Hitman Reborn. Aké prekvapenie, keď počujeme od obľúbeného spievača. Nevadí. Komu som to chcela venovať? No chcela by som to venovať hlavne dvom ľuďom. Jeden z nich je Sayumi, ktorá si vypýtala venovanie, to je jedna vec, ale ja by som si to venovala aj tak. Nož, dúfam, že sa ti to bude páčiť, Sayu. A venujem ti to ako našemu bossovi, čiže rovno to venujem aj celej našej rodine a všetkým ostatným, ktorí to budú počuť. A potom je tu druhý človek, ktorému to chcem venovať, a to je Miane, pretože ti ten hlas pripomínal Yamamotového Seiyu. Ako sa to skloňuje? Nie Seiyu, ale Yamamoto. To je jedno. A dúfam, že sa ti to bude tiež páči. A aj keď si už si to vlastne počula, čiže nevadí a príjemné dopočúvanie zvyšku videa, by som si to mala začať nahrávať pred videom. Nevadí. Sayonara.